Predstavnici izborne liste grupe građana Dveri, Vladan Glišić, predali su izbornoj komisiji u Boru dokumentaciju za učešće na predstojećim lokalnim izborima 16. marta. 1/3 listu grupe građana Dveri od 12 kandidata za odbornike svojim potpisom je podržalo 400 građana. Na predstojeće lokalne izbore Pokret Dveri izlazi samostalno kao grupa građana, tačnije kao grupa nezadovoljnih građana, zato što smatramo da stranke nisu rešenje ovog društva, već stranke predstavljaju problem ovog društva. Šta su imali da kažu i da uradi za ovih 20 godina, kazali su i uradili su. Takođe, kao što stranke nisu rešenje ovog grada i ovog društva, tako da nijedan čovjek ne može da bude rešenje ovog grada i ovog društva. Znači, Pokret Dveri izlazi i zastupa pre svega sve one obespravljene u Boru. Zato su na našoj listi nalaze i studenti, i nezaposleni, i profesori, i inženjeri. I kao prednost i kao veliku blagodat naše liste, čast nam je da predstavimo i 3 trudnice koji su skupile hrabrost u ovom vremenu i da istupe u političku borbu za svoja prava, jer su trudnice danas najugroženija, ako možemo to da kažemo, vrsta u Srbiji, a samim tim i u Boru. Pokret Dveri je predao i porodičnu deklaraciju u opštini Bor, koju i vlasti i opoziciji u opštini Bor su odbili da usvoje. I to samo pokazuje njihovu nebanost i njihovu nebrigu uopšte o porodici i o porodičnim vrednostima. Mi jednostavno želimo da stavimo porodicu na prvo mesto i da grad bude grad porodičnih ljudi. Te stoga pozivamo sve ljude, one koji još stoje dostojanstveno i hrabro u ovom Boru, koji su se oduprili represiji, pretnjama i samovladi jednog čoveka i jedne stranke, da podrže našu grupu građana, tačnije našu grupu nezadovoljnih građana i obespravljenih građana Bora.